یہ کیا شکر ٹھیک کران دپان بہت خواب تھوٚد ؤتھِتھ روزس پٮ۪ٹھ آس لاران علمان سٕنٛز کٔرٕکھ کٲم ماجرا چھُ یِتھ کٔنۍ دپان یِمو دیُت اجازت قبرِ اطہر کھُلٲوِو أمِس یتیٖم آسٕس قبر کھُلٲوِو دپان مختلف واقعات قرٲنی ییٚمہِ سۭتۍ چیٖر آے کُس کھُلایہِ قبر دپان ژٕ چھُکھ آلِ رسوٗل ژٕ چھُکھ محرم أنٛدۍ أنٛدۍ آو اکھ قبرِ اطہرس سایبان کڑنہِ دپان بہٕ ژاس اندر کُن ییٚمہِ ساتہٕ قبر کھُلٲو یہِ دٔسِل چھُ سۭتۍ میوار چھُ سۭتۍ دپان یان لحد کھُلٲو مےٚ وُچھ عینن لحد چھُ آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ آمُت یہ بدن وُچھُم آبس منٛز ویران مگر گویا وُچھُم تازے دفن آمُت کرنہٕ أکِس قبرس منٛز ؤلِتھ مگر گویا ترالے آمُت دفن کرنہٕ دپان یا نظر کٔرٕم یہِ بدن روٚٹُم پۄچھِ منٛز گویا سمبولُم اتھ ژادرِ منٛز مگر بیمار چھُ تیٲری کران یہِ قبر ٹھیٖک کران نیٚبرٕ کِنۍ سٲری دوستدار ودان علما انتظارس دپان اکہِ لٹہِ ووٚتھ یہِ ژادر أمۍ سٕنٛدِ رۄخسار پٮ۪ٹھ تھوٚد مےٚ پیٚیہِ نظر امام حُسینی یتیٖم کورِ کُن مےٚ ژٔج باکھ نیٖرِتھ دپُن خۄدایا کُس تانۍ ماجرا چھُ گوٚمُت یہِ پوٗرے لۄکٕٹ ٲس ییٚمِسے غریٖبان گٔے یہِ دفن گٔمتِس مگر یہِ نیٖل داغ کِتھ رۄخسارن دپان مےٚ ژٕیہِ مےٚ کٔر نظرا مےٚ دِژ دستہٕ مُبارکس نظر وُچھُم زنجیٖرن ہٕنٛدۍ نِشانہٕ موجوٗد تماچن ہٕنٛدۍ نِشانہٕ موجوٗد دپان مےٚ دِتۍ گۄڈٕ فریاد دپان یِم دوستدار نیبر کُن ٲسۍ دپان سعید ابراہیم ژےٚ قبر کھُلاونہٕ گوٚو فریاد کیٛاہ چھُکھ ژھٹان نالہٕ کیٛاہ چھُکھ ژھٹان دپان مےٚ ؤنۍتو عزادارو ییٚمِس امام حُسینی یتیٖم کوٗتاہ کال گوٚو دفن گٔمتِس ییٚمِس کوٗتاہ کال گوٚو کربلا منٛز آمتِس دپان سعید واریاہ کالا گوٚو ؤری وادٕ گٔے دپان مگر عزادارو ییٚمِس امام حُسینی یتیٖم سۭتۍ کُس ظُلما چھُ گوٚمُت کُس سِتما چھُ گوٚمُت ییٖتیٛاہ ؤری چھُ گُزریمٕتۍ مگر جناب سُکینا چھُ وُنہِ نیٖل داغ موجوٗد پروردگارا اساری کر زیارت شام نصیب زیارت حضرت زینب کر نصیب شام ظلم ظالم کر فنا پروردگارا بحق محمد آل محمد یمر مشکل چھ مشکلات کر آسان پروردگارا بپاس جناب سکینہ پروردگارا سانن کورن کر شرم و حیا عطا دپان عزادارو دپان عزادارو ؤری واد گئی مگر ییٚمِس ترٛوٚوَر چھُ معصوٗم کُس ظُلما آمُت کرنہٕ أمِس چھُ نیٖل داغ وُنہِ رۄخسارن موجوٗد أمِس چھِ زنجیٖرن ہٕنٛدۍ نِشانہٕ موجوٗد دپنس عزادار کیٛاہ چھُکھ وُچھان یہِ حظ چھِ سۄے سُکینا یۄس أتھۍ زِندانس منٛز آیہِ تھاونہٕ مگر اَمہِ اَنوار ٲس چھت اوس نہٕ زِندانس دیوار سٲلِم ٲسٕس نہٕ ییٚلہِ دۄہ دۄہ گژھان اوس ییٚمہِ ساتہٕ جناب زینب وُچھ امام زین العابدیٖنن وُچھِن پۄپھلٮ۪ر چھُ بِہِتھ نٮ۪ماز پران دوٚپنس پۄپھلے ژےٚ کُس حالا آز بنیومُت ژےٚ شامہِ غریٖب ٲسمٕژ نٮ۪ماز پٔرِتھ ژےٚ کوٚپ کِس شامس سفرس منٛز اِستاد نٮ۪ماز پٔرِتھ مگر آز کیٛاہ چھَکھ بِہِتھ نٮ۪ماز پران دوٚپنس کیٛاہ وَنَے میٛانہِ نوٗرٕ دیٖدٕ یوٗتاہ چھُ غذا واتان کم بٲدوانس منٛز بہٕ چھَس کرنہٕ حِصہٕ یِمن معصوٗمن دِوان کیٛازِ یِم چھِنہٕ سیر گژھان کیٚنٛہہ وۄنۍ چھَنہٕ چانہِ پۄپھلہِ حالت روٗزمٕژ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ اِستاد نٮ۪ماز پٔرِتھ کیٚنٛہہ دوٚپنس پۄپھلہِ کیٛازِ دوٚپنس امام حُسینی یتیٖم کوٗر یہِ چھِ گاہے پنٛنِس بابس آسان ژھانڈان گاہے آسان فریاد دِوان پۄپھلہِ مےٚ چھِ سٮ۪ٹھاہ ترٛیش لٔجمٕژ مےٚ چھُ غذا واتان کم پۄپھلہِ اگر بابہٕ پنُن آسہم سُہ ما تھایم یتھ حالتس منٛز گویا قرار نہٕ ہٮ۪وان کیٚنٛہہ دپان اکہِ شب گٔے بیدار یِہوٚے زِندان اوس صدا دِتُن بابا
ودان دمس میوز بابن وعدہ پرمت ایسے کہنا بواتائی بکرائی تسید ملاقات بنی میں نجات ایک ظلم مز میں وچھو ونی خوابس مز مگر میں وچھو بابا ونکس موجود امام زین العابدین آو دمس بنی دے صبر کر بابا واتی جناب میں کلثوم آئے صبرش تلقین کرناس مگر دلوسی حضرت صبرش تلقین کیا دبان امام حسین پور وفا صدا دوا بابا جناب زینب تلتماس کرا مگر صبرش تلقین کرن بابا بابا میری تو